Utumine batna 7 years, 10 years, now 1 year no ho ade. Uko shia obi so ana wo so agya na si na akofa nipa foforo. Me pese mo kire se na sese ya no so san kwase asem no so. Bacho me boy ni. Me na atena 7 years ni. Nyinsa bi aba o se me nyingu. Na ya nyanya sika. Nyinsa bi aba be 9. Ye yini na etuogu. Why you nyinsa ma akoma 9? 7 years ni why you 9? Bachane. Metwa da krope me nka bi nhye metwa. O the picture bi aba kyerem se oba we na obe ware no. Na me se me de mente ase. Oza se nyinsa 9 na wo ma meyi egu no. Me kwa wale foforo abia na me nya ba ne bia ho. Nti me ne onu a na betena. Woni be ma atena 7 years where you egu ma akoma na wo madwa yesen Jampa chome no they say wa angu bie mu abe obebo fi abayifo be yi ana eje onu na mebo ni be yi asam na kan no ho asam ka Papa Councilor do kan ntro bia de eni enukre na sebi ye twem plan sana ya de ya ware what I say oba me no wote enne enru bebre ya de ebu te se hu se woni be ma eda bobo ho ban kakre bia na menyam kakre bia na wo so hwa sitan ewu mu a enne ma nkoyi on se wo bo ho ban advert bebre ko so nru bebre yi ho advert o TV so se wo fa bi de bia menyam de bia menyam so enne ma nkoyi nte be bia na aja minu mi ani adwene ho na ya say no ene didi mwana akodu dan pempen so na since then we started the subebi edi asa woni nya kasa ne no me kasa bi ene duabo bi ene sa ne ma me so esade ne bi happy pen nti me pese me dibiti besa ye dey ewure bi nti me tia me ne ti me ne ti dan ba ko so no odon ye dey eni ho ene me ko hye obi oboafo bi a ono no me like menya drama no so nya drama me ono so bitima aboa me ama me ne ma ye dey akoyi ama medwuma kan yi nti ese me de makoma ye dey e ma no am tina sana me de me ne tina na me da to oni memfo wachi ma hu se ma ye boni bi ana ese me da to oni mu a en se o de ma ba ha ni we e ya asema ese o de ba we e ya asema ese o de ba me no ti seconds bia o se menyam seconds bia o se menyam adai nko ye di nipa ya na so seconds bia so ne da o se ja ne se me no ti de me ne na so anko bebe obesa de aba e se me no de nti se wusu hu nyansa se ente wasa wusu nya adwene bi ba bia wa adwene da no kokofa ba hye wutirim na ayira awasa wusu nya adwene bi se ba na da bia me da no so fukam no e wasa me susu no so obanyam ya ba ko ye ba ko a oyi mienu ni se ba ni se ba enye ndodo a me ne ye asem ono na nim kwa fa so ye boy ho ba na wo mo ho o mememo enenra abade ni nyina anye papa edra ya nnum ede boy ho ban ni nyina anye papa eni me kwa me to bi kwa me ametumi yese me bom ho ban me hye rubber say wotumi da da me ana ne tofia de ne oba to dom temis me yi ni ma wan ni se ma to atwene wa jimi papa na wan ne kobo obi e ene ya e na wonya wo size ya e de rubber na wo di hye no wonya wo size eno obi a de oti ano a obi a ene omo ye ma wo size bo mu de omo ya ade obi de kra tell me de so nya ne size enti se ne kra ne so enti ne kra ne se no wa onyinyim bebrebe no nya ade a metimi no wa because me wale wa he ba wutwe wo abra ntimi hwe ba because me vision me say ese me wo me first born acha be 4 years na say dey I will not say na me pep ada na wo kasa na petepete wonsa ese eja me minim de meka wo kire kwan ana sa me ba minim de meka ene esusu pre wote mitimi kasa so mfa me sa suru ngumu ho me won sa wonim ba bia wote tete me ka obekanya sa wonim ba bia wote no I would never nim sa Ghana kwan me kan wo beka portals woni wa ba tra 7 years no na yi agumako enkono na se wa anwu ba hwanu nkonko wale no obi anyi nyame obi nim di nyame ebe ye obewo
Menya awon so won ntira metwe me hu. Me se me ne wale a oba wo rough because say implant. Ani akofa ne ma wa yi aguru beku ne yam. Ansa na waja na wale. Se sa na wo ka akofa ne ma na wa yi agunu, kofa beku ne yam. Ansa na waja na wale. Why? We no bet so sne wo mu. Kwase asem na abetra ha wo ka. Wo bet so sne mu ka se di kwase ya so so kwase asem so hu. Say we din kwase asem a baabi e ni ho ma betum di asem na akọ apart from ha say baabi e ma betum di akọ aja say odi ye de etu yi enye say mani nso ade o ba say o mi hu say wo siesie asem because we panyini anything say want to be asem na betu oni ti kan na ne yiye na me ka no na wo di matem wa kasa me ha wo ye kotim su ni be ma na musumo sisu na mo pe mema ya mo pe o mo ni da ho emema wo mo ni da ho kama wote eni chichi ha anya ni nyina na ehunu ade we gina ha na nim sa mo were wo no na wo pere wu kwase a ha kwani atiwa ni abranti a wo kasa na apetepete wo sa no ma agya na hede wo ye na no wa tra bogo so pen wo hu wa tra bogo so pen wo ye fun pa ye kasa ni pa ye fun na wo ye fun ye ko fa bayire o entira bayira so na abekọ akofa okwa ya fa kotodwe ka ho na ase kotodwe fa ka ho Mr. Councilor de o ye de me nim de ase Minister me Councilor Yeboah me ti ha no mo no ma me din samfun saa o asam no hwana me di yi ai de ato yi wonu aba atena boso amfie 9 amfie say wo say 7 years wa ma na yi agu maako nkono anya me na mama na agu ono na ne da enye wo na ne da nye wo na utadre no mami ase na abua wa uto no asan de akopia so ha wo ya fun ye kase nipa ye fun na wo ya fun na me toba me toba na ye na unhu nyansa se na so unhu nyansa wo so unhu nyansa ya me ne na anda so a ko sa de meko ba bi wa fa won ko ba bia kwani atiwa ni abrantie on fa nko be mayam hu ntam gugu Ghana ha se mayam hu dansin krafo eni tiefo mlantram na na mo fa ma na mubuo mo kwasam buo mo kwase a so be ma bisubu yesu e kwase uche wona ti na wo sa palogo wa lo ebu kwase when ni mo eko 6 match wo betumi abu kwase me kura me gira ha me de asem de wo be ye wo ye kire me kura kire se wo nye papa ya me menye se benye papa me papa onya papa eh e wo si ewi aye frɛ me frɛ ne betwa wo be ma so wo me do ba kwa me atwa wo be ma so se etin na yesini a ho na abehu do de beye ye betwa wo be ba betena ha me agum nso akopum se bewuo na abegya nkwase asem no na wo nso so maame wa betena ha atwi paada wo ofunu waba pardon wo funu mebusaw na de be ma tena emfie nso wayi agu maako 9 oyale na anya bia wotumo woe wo nkura na yi baaya enkemu 9 be enye ye numbe ye na de aboa efie be na efie be mu na nneda ti ni ntina ma ntiase no because sai nkura 9 ebe de ya hwo anti ma me say nyingo na wayi agu no say ohumbu ayembra ehe na abefa ohumbu say mtimu sa ayembre ohumbu ayembre because so betna ha mu say botre ayembre the customer wum nye wum me pa cha according to medicinal sanity mo pese o chese woni made chen onya me si wado na afo na nso me manu mfome o ba sa auditionally we trim me so me dey on mind him stupid boy and he say that one na de be she no no mo fa mema mo ne wa mo banyum na mo yigu mo ne on banyum na mo yigu wonya kunu papa say bi akwahwe akwani be men e bi ana so won walewi kwahwe akwani be men oto so won wa na nyame boa na akonya be ma kama obe ware no wa anwo amana de na besie edi ade pa na besi ka se onyi nyame wo do ene e wa na ne ngo me ha me de pardon
na say why yi ni mani nyina to agu wa akasam hwa bebe bonsam wo yi nkora ne re meboa me bonsam ase ka me ma hawo ya ma me pese me che say de empratwe no anyinse bebebe ne sa na me ni se be wale na ebe koso ana uni bi obusuom ni bi miso obusuom ni bi enti asema me kan wotima se a obu ne me ka eno de wante wase me pa acho wante wase wanim se dem praye adent na say sa boys ni ma na maban mo ha adwen sa adentia montum ni ma na ntena mo mfa wo mo mo kofa mo na mo ha wo mo hwe bibi yi mo hwe bibi yi pa na wiase ni manti mo etete wontema ya kana wo him so see empatcho me say me nature sa na me o yale enye yale right se me we ni chen o yale mame enti say so be ne den what ya kan so enti say no the best thing is say obe wale no me say wo be wale no pompo be wale no because Ghana ban etia so ukura wo ne oba atena emfie nson wantumi anya ne ho ade na emom nyinsen de otumu ma ne nyam na wo gye ne ma ne worre na wo gye ne ma na worre wo gye na ese wa re ne yam ma nyina awie no wa no bere no wanyama kansa menye bay phone ma we ne yam worre menye bay wo ye ese me masachla me su nyame nti nyame bra no so ene adwaman emu then aba na okofa nya adwaman na ne ko on na di aba na wo nya adwaman na ne ko ne de nyame adwe won me na me be ma me na me wale no to no ntimi ma wale me ntimi me de ma me so kwatu ha na wa ba no eye fa na ba bia ni ho no ma wo betum di akwa amena ye apart from her me woni nipa dodo asema me di ni wa ha stupidity hypocrisy boy enti say nsa aban mra wo wale be ma no oba atena na se wo ba ku ja ba ku asi esum no me wale nu na me na sa won ne tena 7 years won ne tena 1 year na wo hia wo nam so se ne yese ne pe na so yese na won so no na tie enti wa say ne chance na me won say me chance maka se kuta honhombone wa say ne chance when nim sa asem ayere wa say ne chance asema ba so o kan wo me say wa say ne chance say the best wo chance be na wo chance bia di wanim bi wo ma say apem chance bia di wanim bi afrafranto chance bia di wanim bi and say wo po wo mpo wo be sum no mam skam fen sum no da room wo sinam de be ma me na die ele be sum nje ya nim ni suni ya me sum eka entu be sum no me pa acho wo po wo mpo be sum no ya wa adwen so be sum no ewura obe sum wo obe ya wo ho ade ye me twa date arbe ya no ho ade 27th August o ye no ho ade people we wie ya agya no paracetamol ha wanim se paracetamol papa obe agya no o ye no ho ade awi wo gya na aso usum no tika no be no pafo se na ntwe to no na o de asum no ya ka ho nutu se pento da ya gisuo aha na ade beba was ya na ka se na da mo ka se ne tia ma emra bone wa hu mo ka se tia ma emra bone COUNCILOR Yeboah mebu asem no wo mebu na youth na ekoso utumi ne ba tena 7 years 10 years na wonye no ho ade wo koshia wo bi so ana wo so agya na si na akofa nipa foforo me pese mo kire se ne sese ya so sa ankwase asem no so me menya tena senko aba bia epo no wo bia ye besane ne adi yi aye den ato ayi number na egu screen so no bo modern na frɛ fa wo comment ne yede e fa ho na ye nyina ye nkire ya adwen ne emfa yi nyeden ento ayi wote bo modern na frɛ number na egu screen so wo fra ye beje o se ye pe comment papa ye mpe broken comment wote mase bo modern